Hello, auntie. Agmano ak? Naimbag tada kayon. Ay na talaga abalasang yuntoy ka anak ka. Malaala, sumrak kayon manang Ella. Ay na, makabannog matag biyahe. Ala, aginan na kayo pa'y laeng. Taamok amabisin kayon. Mangisaganak iti taraon. Sigurado, saan kayo pa'y anangal daw? Ay, awen nga rood. Niinsan ko akay ngay, auntie. Ayan na ka di. Ay na, rimwar. Jak amuno na panan namanan. Kasjay na ngamin kat. Manipod na graduar, kanayo na ti irurwar na. Kadwa na dagiti barkada na. Kaya't ko makita ni insan ko, auntie. Nabayagan tinaudi apa nagkita mi. Iti lang amin Facebook, ti pakakit kita aken ko na. Barumat siguro ni Kailan niya, Wilma. Nagtayag alalaki. Ngamay na, kasla inuubing pailat ipanunot na nudaduma. Gagangay na atag may sakit nga rod nga anak. Kaslamat to'y ka anak kama. Balasangan nga may na. Mamat. Mala. Huston manang, di mon ituloy ti kayat mo nga ibaga. Tani, nagtadumon ti kusilap ni Jennifer. Pasensya kan, Wilma. Si kamot lang amin ti mabalin mi nga sitgan dito'y syudad apakipag naidan ti anak ko. Bayat ti pa nag-review na para iti board exam na. Saan nga minakayat ti asawa kapagabangan? Tamumatan, babae ti kaanakam. Anya kalakit din ayamanang. Dudu at ang agkapsat. Asino pa'y kumati agsinakit no saan adat? Ay, kan pakibambantay mo matan di kaanakam. Nang runakat adan nobyo na. Kat kalugaran nyo pa'y. Ay na, gagangay na Tabalasang kat nga rod ni Jennifer. Amumatan dagiti agtutubo ita. Nagsapad maadaan iti nobyo kan nobya. Ay, ni Kyle nga ay. Adda ka di matan nobya na? Ay na, adun ati nagbalin a nobya na. Isu nga rod ti pakaungungtan na kanyak manang. Taagsusukat dagiti nobya na. Anya? Ay, naimbagkan ka talalaki di anak mo. Da kami nga ay. Babae ni Jennifer nga anak mi. Ay na, babae man wano lalaki. Parehas na matlaang manang. Ay, sa bagay matkit di Nala, si kangarudan ti pangital kakiti anak ko. Sana bale, tapaman amalpas ti panagrepaso na. Agawid ton iji balay. Wen, di kagdanag manang. Bantayak ti kaanak ka. Ni Jiro. Hello, Jiro love. Hello, Jennifer, my love. I miss you. I miss you too, my love. Agkita tayong pambigat, ha? Kailiw ka na makita. Ha? Kwan? Uno, siya lang ti umedita balay na antim. Ibagan mo niya tinomero ti balay ta, tas siya ti umedita. Kwan? Saan? Ang mga noagungot ni auntie. Binilin ngamin ni mama amang bantay kanya. Amumutan da papakin mamam ti relasyon ta. Saan ka di? Wen, ngam amumat ano mabalin. Di dapay kayat amaki asawa Taubi nga kanupay. Saan mo tagaputag kuyo guno update ta? Kaya taga-sautan. Saan ka di? Kaya't ka lang kami na makita. O sige, ijay tunwar ti pagkitaan ta. Tadyak kayat amakita na kani auntie. Okay nga, love. Good night. I love you. Bye. I love you too, love. Bye. Ay, talaga nakadungdong mo, tinobyo. Awanan ti makunakpay kan ko na. Nakadungdong mo. Nakasingsingpat. Ken amok asyaklaan ti patpat gana. Kan siyempre, nataer ni Jiro. Maturog kalatan, Taurayak pa'y asumangpet, di kasinsin mo. Kanayon ka di amarabyan nga agawid ni Kyle, auntie. Wan nga rod. Ay, jakman amo iti dayjay akasinsin mo.
Naibarkada nga minan. Ala, ang mga numasurwan nga agbisyo diya kasinsin ko, auntie. Ay na, sapay kumaata saan kaanakan. Sa bagay, kadagito'y laakas diyay. Taidi agad adal pa'y laang. Eskwelaan kan balay laang ti ayan na. Ang mga no ipapapas na ti agrelax, auntie. Sapay kumaata kastalaang Jennifer. Tidakas, no naibarkada lang arudan, nasursuro na pa yun ti agbisyo. Dayta ti pagdanaga kaanakan. Ay na, bigat manan. Asino tinakaturog iti sofa ti salas? Ni insan kail daytoy. Anyan tilangana nakaidda dito sofa. Nakangato ti may saasaka na. Sa ti may sa nga ima na. Nakadiso iti data. Santo nakanganga. In fairness, nataerla ti kasinsin ko nga uray kastoy tilangana nakaturo. Amokon. Alaak itiladawan. Ta ipakitak to apaman ang makariing. Ay ginayadak. Alaak ti cellphone ko, iti send ko. Mami! Mami! Ayan mo! Aday ba nyo ni Auntie Kyle? Agdigdigos. Ha? Unay daytan na panangkitam kanyak, insan. Siyak daytoy. Di na kun mabigbig. Ako? Sorry. Di ka nailasin na dagos, insan. Si kamat gayam dayta. Katuan. Ala. Mabit lang ha. Agdiram usak bit. Sa tay tuloy tagsarita no madamdama. Unay daytan, insan. Maalam pa'y latagbain kanyak, mat. Siyempre mat insan. Ita lang kita tamanan. Kababain mat insan. Nalpasa kon. Maudi kayon ta sumrekak pa'y iti opisina. Ang mga numaladawag. Wen mami. Da kami tundagin now. Wen, Auntie. Aginiliw kayo anaimbag. Ta italamanan ang nagkita kayo iti personal. May sa dekada adi kay nagkit-kita. Saan ka di? Wen nga rin, Auntie. 11 ti taon mi, idi na udi apa nagkita mi. O, agasum day tangay. O sige, panawan kayon ditoy. Tainak mat agrobatan. Insan, balasan ka na talaga. Uray mat si ka, insan Kyle. Naan-anay kan abaro. Kasla ka ano lang di ubing ta niya. Mangit ka nga minidikait. Una, tasutil ka mat idi. Kanayon nakasurduan. Talaga kit di mangit ka insan. Uno, aging gaitakit, mangit ka lata. Ay na, agtal na ka, Kyle. Si kagayam ti saan ang nagbaliw. Nasutil ka latta. Ha? Ay, awan gayam ti nagbaliwam. Uy, saan mo ta? Si kakit di mit. Lambing ko la daya insan. Di ka lang maangawan. Kumusta ka nun dyan, nakta, dyan lugar na kabagis mo? Ela? Ay, mayat mat, Lauro. Inawaga kita'y laang. Binilin mo ko mamanan na? Wen, tunggal agsarita kami dyan, nakta. Kanayon ko nga ibalut ti pamagbagakkan kwa na. Kasta ti rumbang, bakit? Tapno sana makalipat. Ay, awan nga rod. No muna kat taga ijay tinobyo na nga inyam amuna ka data. Una rod, nasayasayat kumamit laeng na makapagtrabaho pa'y nga umuna. Sakbay ang makiasawa. Tapno maipakat na ti inadal na. Sana ya? Katuan mat. Uray siyak. Kasta kumamot ti kayat ko mapasamaak. Iso apatinik. Papay ngamin nga ijay pa'y la tinapili na pagripaswan. Kaya't mabalin mo't nga agripaso dito yung lugar tayo para iti board exam na. Napilit mo't nga rod. Amo mo na.
May sa siguron tinobyo na ama kagapo. Tapno, agkit kita na ka na yun. Kasta ka day. Wen siguro Amom, nakaragragsakak lang. Ngamin, santan nga gin na dayo. Mabalintan ti agkita anytime. Wen nga rod, oray siya. Jak mailadawan ti kinaragsak ko, Jiro. Lalayangan ti exam mo Tapno makapasa ka, alam. Ken, tapno saan da ka pabasulan da mamakin papam. No bilang saan ka makapasa. Amo maten. Amangan kit din ko na enda na disturbo ti konsentrasyon mo, gapo kanyak. Dinto mapasamak dayta, Jiro. Gaputa sika ti inspirasyon ko, law. Ore sika mo ti inspirasyon ko agtrabaho. Kaya't kung ay sa ganahan tinapintas ang masakbayan, tibuklan ta a pamilya. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka, Mat, Jiro. Ne, adawag mo. Teka, sinsin ko. Hello, Insan! Insan, padamag ni Mami no ayan mo. Robin, agawid ka kanon. Wen, umaya kon. Paawid akon, Insan. Ay, sige Rod. Ibagak ka ni Mami. Sige, naganat ka. Bye. Bye, Insan. Jiro, agawid tan. Kasapsapulan na kunti ikit ko. Sige, itulog kan. Love. Inton maminsan, di kan agawid iti kastoy nga oras, Jennifer, ha? Wananti, sorry. Saan ka nga ingingatan ka, anakan? Ngam delikadon iti kastoy nga oras dito'y lugar mi. Nang runakan ka, tabalasang ka. Amangan no makasalaw ka iti baribar ti panagpampanunot na, katanya pa iti maaramid na kan ka. Wananti, sorry. Saanan ang maulit? Nag-date ta siguro itinubya na, Mami. Ha? Pudno aya, nagkuyog kayo itinopium, Jennifer. Kwa? Wananti. Napan kami lanangan iti restaurant. May sapay dayta. Ubing kapay iti tawen mo at 21. At upay ti mapasamak iti biyag mo. Di ka kumaagapura makiasawa ka, anakan. Awan pa iti panunot ko ti makiasawa, anti. No kasta nga rod, liklikam ti kanayon a makikuyog ijay nopium. Pasensya kan, no siyak ti mangibagbaga iti kakastoy kan ka, iha. Adda ka iti puder ko, kanakan. Siyak ti akin kargo kan ka. Iso akar bungak nga rod ti mangbagbaga. Wano mang balaag kan ka, Jennifer. Sapay ko maawatan na. Sika talaga. Sutil ka, Insan, Kyle. Ni, apay man insan. Anya man ang tibasol kon. Tila ibagbagam nga mingkin ni Ante. Anya nga'y, sinirmunan naklaki nga rod. Ay nga insan, saan ka pa'y lasim mangpet? Agser-ser muna na ni Mami. Ha? Ay, saan ka dakamat na tinubyom? Iso tinakamwak, nga dagaya mo nubyom insan. Anya? Iso di nakpabasulan, okay? Kaya husto matigo na ni Mami insan. Idyam pala ti makinubyo. Makauray dahi ta. Ubing ka pa iti tawon mo, 21. Amumit gayam nga ibagati kasta. Ngam apay nga'y adi mo mabagbagaan tabagim, Insan. Ha? Sikamot. Awan problema iti dahi ta insan. Naimbag kanyak talalaki Sika ti ag-agir mi, tababae ka insan. Iswa, di mo tagidaksen, dagiti pa magbagakan ka. Wen? Naimbag nga orasyon, Nana. Siyak ni Jiro, tinobyo ni Juniper. Ha? Mabalin ka diya sa rungkarak, Nana. Importante ti ibagak. Ha? Mabalin ka din, Nana. Sige. Nga mabiit ka kumala ang barokwan. Tadapay nga minsa nga ilik no madamdama. Sige, Nana. Mabiit lati pa nagsarita mi ka ni Jennifer. Di ko tsima tinobyo ti kasinsin ko, Mami. Kanataer ko na, Kyle. Panag ko na, numabaybay andi kasinsin mo.
Asawa at agos ti tinag na. Ha? Nang runa no kanayon ti panagkuyog da. Amangan no makalipat da, kat mailawan da. Ha? No mabalin saan pa'y akayat ti kabsat ko ang makiasawa ti kasinsin mo. Iso abinilin na ka na imbag abantayak ka no ni Jennifer. Ngam kasano ang mabantayak ngay anaimbag kat adda mo trabaho. Iso at tulungan nak amang bantay kan mang bagbagay ti kasinsin mo, Kyle. Sige, mami. Day talaga yan. Awan problema. Mangup-opisina kayo. Saan nyo ang mabantayan amin apapapanan kan aramidon ti kasinsin ko? Iso, sige. Bayan nyo. Tasyak ti makamoy ti kasinsin ko, mami. Huh? Baro ano numero da ito ya? Hello? Hello, Kyle. Ngangkal, wala ro da ito inalaki na antin nga ilati numero ti cellphone mo. Ay, Uncle! Da kayo magayam. Kumusta? Kastoy, Kyle. Kanayo na makumikom. At pada ka na makumikom kanyante miti pagadala na pagisursurwan me. Talaga nga ibakbakit kanilakla kayon ti panangisuro yo Uncle. Anya nga rod, kahit isumot ti profesyon me kanakan. Oh, kumusta? Di kasinsin mo ngay. Kumusta mo tandita? Okay mat, Uncle. Kyle, pakibantay mo ti kasinsin mo, Nadasa na nasayat nga aramidin na dita. Anawan, sikan ti bilinek, ta lalaki ka kanakan. Wan, Uncle. Di kay madanagan. Tasyak ti makamoy ti kasinsin ko. Magyaman na kanakan. Ang talaga kan ka. Bigbigat na utang ko na imbaga na kamkan ka, ti panang salwad mo, iti insan mo. Alam ni Uncle. Di ko man panunutan day ta. Agpada kami ngagmaymay sa nga anak. Isungawan ti sa baling agsinakit. No sana da kami adwa, Uncle. Okay nga Rod. Agyaman anak. Sige, bye! Bye, Uncle! Ay, talaga na patignin San Jennifer kada Uncle kananti. Kastaon ti panangyali ka kadakan kwa na. Manipod ita, siya kung tagbalin a bodyguard mo insan. Ha? Anyat kayat mo asawan, Kyle? Amin na pa na. Masapula ka doon na. Anya? Iti anyaga po. Tapno mabantayan ka ha. Tabi nilinak ni Papa amang bantay kan ka. Anya? Hay, anyan da mamakan pa pa. Nalabas mo ti kinaingat da kanyak. Kaslaawan ti panagtalag da kanyak iti kasgengar aramidan da. Timon guranda anti kan Uncle. Kas di ti kinapatag mo kadakwada insan. Kaya't da kaayali ka ka. Ay, manipod ubingak akas jayda. Ha? Aging ga kadi ita abalasa ngakon. Addan nakam ko. Ngam kasla ubing lata abas si titrato da kanya. Ulitag insan ha. Di mo tagidak center aramidin da. Tapara iti pagsayaatan ti pampanunutin da. Kyle. Gagana iti may sa babae ha. Kan agmay-may sa nga anak. Talaga ti pagsayaatan ti pampanunutan da kiti dadakkel mo. Iso di mo gurgurahan ida insan. Wen? Sika nga ay, Kyle. Kano ti panag-review? Awan ka di pa'y planom nga ag-take iti board exam. Kuha mami. Next year to. Ijambatan ti kanayon nga iruruar mo, iho. Ag-exam ka batan, tapno makatrabaho kan. Di mo sayangan titawan. Amanga no makalipat ka, kat di mo mapuupuutan. Lumakay kagayaman. Amanga no marigatan kanton asumrak iti trabahom, no addan edad mo, Kyle. Bayan nyo mami. Asikas wag ti pa nag-take ko iti board exam. Ijampay laday ta girlfriend dita. Ha? Ubing kapay, makauray dagita abambanag. Win ka di. Awanan dagi jay. Break kami ni tinobyak. Nasaysaya at nukasta. Napimpintas matlaang no agpapaskapay nga agparo sa kanto mga asawa. Tapno ma-enjoy mo ti kinasingle mo. Mami. Sana bale. Adan pagbisbisiyak ita. Iso ti panang bantan tayo. Tagur-uray ti waiter dito lamisan tayo. Agorder ka na?
O, insan. Kyle, bayaw. Bayaw tubi, kunak ko ma. Siyak ti taya. Ha? O, insan. Agorder kan iti kayat mo akanan. Sigurado ka, bro? Sikat agbayad iti kanin tayo? Wen, bro. Okay nga ron, ha? Waiter, daytoy kanya ka. May isang order ditoy kan... daytoy, may isang order. Kan daytoy pa'y. Ikanak mo't iti may isang order. Kan... daytoy. Ken daytoy kangainan a drinks, ha? Iso tinaimas kahit. Uy, insan. Di mo unay, Ken daytoy pa'y gayam, ha? Duang order, wen? Insan. Di ka di madanagan. Saan mat ada tati agbayad? Iso nga ayos lang, insan. Kasuswildok namin. Iso kayat ka nga isyapingan, love. Ala, nakababainan ken ka, love. Saanin ang masapol? Please, di ka nagkadkad. Pakaragsakak timang sagot kan ka. Kati kayat ko, si ka mismo ti agpili iti arwatan na gatangan. Si ka talaga. Saan tayo ko di pa nga gawin, insan? Madamdama pa'y insan. Ngam si ka no kayat mo ti agawid. Ore umunakan. Anya? Ay, saan Orayan ka? Agatang tayo pa'y bihit, bro. Igatang ni Johnny for iti kawas na. Ha? Agpili ka mat, no ada kayat mo agatangan, bro. Tsak ti agbayad. Ala, saanan, love. Mapasubo ka niya gastos. Sigurado ka, bro? Uray siya kat isyapingan? Wen, iso magpili ka iti kayat mo agatangan. Bayadak, bro. Okay, sigurado ka, ha? Awan bin na baw yan, bro. Talagang adda kayat ko agatangan dito'y mall. Papayakas tati lang minsan. Nakamisuot ka. Kas ano? Naibusan iti kwarta di nobyo, gapukan ka, insan. Ha? Siyak ti mababain kan kwa na. Inyo for na nga rod. Jacket awatanan. Wan ka matawan. Di mo pa'y amo ti agsaan. Pasig awan ti sumbat mo kan kwa na. Insan, narigat ti mang paay iti grasya. Anya ka kadi? Pamagusto lang tinaramid ko. Sapay te nakangingi na sapatos tinapilim, insan. Balor mat ti 5,000 ti sapatos mon. Doon na sakit tinaka mo iti naramid ko. Atoy, alaan mo ti sapatos tayo sublimin dyan nubyong. Ha? Sige ingkay subli. Diyak pagtatak ko nanday ta. Uy, insan! Mabit lang! Ala, napagurak samot ti kasinsin ko. Insan, kasarita na kumamot di nakpay talyawanan. Hoy, insan, kitaan nakman Ingka maturugan. Rabiin. Ada pa ripasom nga bigat. Kagura nakadipay laang. Ingka maturugan. Kahit katag may maysa, tada pang panunutak. Manjak. Agpista pa'y Jak matla makaturog, aging gaadi ka agisem. Umisem ka pa'y Uy, agtal na ka man. Rugyan nakmanan. Uy, agtal na ka. Uy, agtal na ka. Kasta umisem ka. Natatar ka matlaan no nakaisem ka kanayon. Ha? Uy, pasablugan nakmanan. Agtal na ka man. Ingkagat maturugan. Madamdama. Agsarsarita tapay insan. Kyle, anyat pa nagkunam kini Jiro. Magustom ka di matla para kanyak? Adaman sa bali ang nadlaw ko kankwana, insan. Ha? Naalikutag dagiti matana. Talyaw at talyaw. Ako namlan ada sapsapulan na. Anya kumaita? Basta, sa bali tinadlaw ko kankwana. Sa bali tagparparik na kanyak insan. Anyat kayat mo asawan? Diyak pala kaya tiagsaw. Tawan pa'y pamanatnat ko. Narigat tiagsaw iti sana sigurado insan. Basta ti makunak. Di ka makikuykuyog iti nobyom. No awanak akadwam. Nalawag? Ha? Okay, bye, kadakan. Sino jay kinasaritam lakay? Ni ka di Kyle? Wen, kampanti akon. Amaya na yun ti anak ta. Kadata, ila. Gabin, amok, amabantayan iti husto. Anyat kayat mo asawan? Biniling ko dyan ka anakan ta. Kaya isupay lati makamoy dyan anak ta. Isupay lati mang bantay dyan anak ta.
Naimbag ni Kyle talalaki. May sakit na di kasinsin na. Nukas pangarigan na da pagpaggadan na. Ay, wanan niya. Tane, makumikom mo kabsat ko amang opisina. Uray kasano ti panang bilin ko ija anak ta. Di namot la mabantayan nga inaldaw. Iso nga rod, ani Kyle, tinalagip ko. Tayo so ti bakante ita. Intun umay payla kano atawan ti panagtake na iti board exam. Amo manang, adamot pagsayaatan ti kaadda ti anak mo dito'y balay. Saan una yan arumrumwar ni Kyle akas idi? Saanan asumursurot kadagiti barkada na? Ay, kat nasaya at ano kasta. Husto tagbinlantay dangag kasinsin. Wan manang, iso nga awan ti pagdanagan nyo kin ni Jennifer. Tabantay sarado iti kasinsin na ita. Surot-surot ti anak ko iti anak mo, manang. Makaisa makmat kadagiti agkasinsin. Maragsakan para kadakwada. Takaslada agkabsat. Wan nga rod, isulat ta ti style da idi ubing da, manang. No kwa, agpinasugnod da. Gapumit la iti kinasutil da adwa. Ngamno da dumamat, nakaragragsak da. Nala, si kapay lang arod ti makamu kadagiti anak tayo. Ading ko tani. Adamapay matlat klase. Wan, manang. Hello, Jiro. Hello, love. Kumusta kan? I miss you. I miss you too, love. Agkita ta ko, ma. Ang mabaling tada sa kalang ti makisinara kanyak. Sige. Okay. I-text ko yung madamdama. Ito sa dinong ti pagkitaan ta. Bye, love. Bye, love. Insan, rumarak diit. Oh, papa na minsan? Kwan. Sabtag tigayim ko ijay plaza. Uray nak, agpaplasa akman. Ha? Adalay nak gatangan. Uray na kun. Kwan, dardarasak namin. Uray umuna akon insan. Uray ta sa bali mo ti papanam. Saan ka di? Basta urayan nak, tagkuyog ta. Saan kumanatang kanti ulom? Urayan nak no kunak, urayan nak. Mabalin ka di. Di nakpagbalinan akas la ubing abasit. Amasapul ako'y kuyugam iti sa dinuman apapanak. Addan nakam ko, Kyle. Basta urayan nak, Juniper. Ipulong ka kadangan ti kananggal no itarayan nak. Nagloko day tan nga insan ko. Pagbalinan nakmating nga awan manaknakam na. Masurunak manan. Pasensya ka bro ha. Nung ipos-ipos aklatan iti kasinsin ko. Nabili nak laeng. Binilin nak ti ulitag ko amang bantay ti kasinsin ko. Insan, kanya ka kadi. Kasapulan pa lang ang ibagam day ta. Excuse me, ha? Sung batak biti awag ko. Jacket nga ibaga tinubim asurot-surot akin ka. Iso anasay-saya at numaamuan na ti agpaiso. Pudnumot ngamin binilin nak ni papam. Bantayan ka. Tapno saan ka mailawan. Nang runa, kat sana mapagtalkan ti panaggrup-rup at tinomyom. Nalabas ka mat nagsasaong, Kyle. Nasingpad mat ni Jiro Di ka unay agtal-talak insan. Maadal mo to ti pudno nga ugali na. Inton ikasarnakan. Inton agasawa kayon kat agden na kayon. Ha? Nalakamot ti aging sisingpad ka. Tapno maalam na ti kayat mo iti may sa babae. Aramid mo ngamin. Iso akas na ti bagbagam. Di mo man ipada ti ugalim itinobyok insan. Apay, kasken ka nga agsusukat dagiti nobya na. Wanan. Aklunak. Ang ididay ta. Awan nobyak itan. Ket iso nga ibagbagak ti kastoy kan ka. Tapno amom ti at tanam. Narigat ti mailawan insan. Jak amukan ka. Basta siya, dakkel ti panagtalak ko kini Jiro, Kyle. Awan apulos ti panagduadwak ken kuana. Aguri ka man. Ayan man ngay. Kuna na ang mabiit la makisarita ti cellphone. Ngam awan matan. Hmm? 'Importante nga ta ati awag na insan. Alaki din. Ituloy tantimangan. Tanong maibusti ka nanta. Agurder tamanan. Aday ta ka manan, Kyle. Mabalin ka di ka agbalin aman ang gundaway. Saan? Kuna na ang mabiit la makisarita ti cellphone. Ngam awan matan. Importante nga ta ati awag na insan.
Alaki din. Ituloy tantimangan. Tanong maibusti ka nanta. Agurder tamanan. Aday ta ka manan, Kyle. Mabalin ka di ka agbalin aman ang gundaway. Saan, insan? Di mo ko maikat iti dakas akay papananter aramidak. Tababay ni ti kastoy nga aramidak. Masubok ti kinaanos. Kan kinaman nagpasinsya ti nobyom. No talaga napudnukan ka. Wano saan? Ay, mangilaw-law anday dyan nobyom, insan. Kuna nang agsubli adagos. Gamawanan. Ay, pinag-uray na ta iti awan iti plaza. Uray ko man ay mawag unang nag-text. Tapno amuta mati inararamid ta. Ala, mapana kon iti silid ko, insan. Ay, pagpampanunutom day ta insan ah. Ulbo, ginubyom. Anyat na pasama kini Jiro. Apay ajak makontak ti cellphone na. Apay akas di tinaramid na. Idi atay mawagan ko ana. Saanin na nagsubli iti ayan mikin ni Kyle. Isun ti umawag. Hello, Jiro. Hello, love. Sorry, ha? Napnapanam. Sorry. Nag-emergency kita eh. Sa idikwan, na battery empty akmatan. Ako namin, intaray ko ti kabsat ko di ospital. Nagpas nga yan. Anya? Pasensya ka na. Sorry. Promise, bumawi ako. Kumusta ti kabsat mo? Okay matan. Nakaanakan. Pasensya ha. Single mom nga minti burida kakabsat ko. Kahit siya lang ti makatulong ko na. Tada iti adayo dagiti kakabsat kanda dakal mi. Ala, bayamon day chay. Maawatan ka, love. Tanapatagmat gayam tinapanam. Agyaman na ka. Kahit aklo na nga kamalik. Tadya ako nagsubli. Nagpakada iti ayaw nyo iti kasinsin mo. Kung ngamin, nataramtahak ngamin. Gapo iti panagdanag ko. Wen, maawatan ka, Jiro. Di ka madanagan. Di na ka di kagura. Saan? Apay kumaguraan ka. Kat biyag ti kabsat kan ka anakam ti tinunungam. Agyaman na ka. Sige nga rin. Tada pa arami naglab. Ingat ka, Wen. Bye-bye. Love you. Love you too, Jiro. Ay, agyaman na. Unak lanuan yan tinapasamak itinobyo. Nasakit ti bukot ko ah. Ay na, makabandog mo ti trabaho tanya. Bakit? Ay, huwag nga rood. Ad-damot abumayag ti panaglabas ti aldaw. Maadapad padaanan. Anyat ka't mo asawan? Ururayak nga minti pa nag-retire taan kas man nursuro. Tapno makainan nata matan. Kamkas la nagbayag mat nga urayan day tatawan. Di mo nga min sigsigan ah. Tadadala bumayag nururayam. Sana bali? Manulangan na tawan ti urayan. Agritirutan. At dan tumot siguro panggadanan dyanak ta. Ay, sapay kumaa. Tama ka pa sa iti board exam na. Kat makatrabaho pa nga umuna, sakbay ang makiasawa. Sana bale, tabantay sarado, di kasinsin na. Wan matkit di ah. Agmay may sa nga anak ta ni Jennifer. Iso ano mabalin? Agbalin to kumamatan na pintas ti masakbayan na. Diyak maliklikan ta agdanag. Nang runak at nagin na si dagdan itinobyo na. Ang mga numakiasawa mo tanti ununaan na nga si kaswa ni Chay. Wan nga rod, hindi adda dyanak ta di ti lugar tayo. Kanayon ti sasarong ka tinobyo na. Anyan tulangan nita. Tamay may sana lugar ti ayanda. Sigurado ka na yon, ti panagkuyog da. Day nga rod gat. Ubing pa'y dya anak ta makiasawa. Nasaysaya at matlaang no makatrabaho pa'y nga umuna. Sakbay ang makiasawa. Makadlawakan ka, anak. Loveless kan sa ita. Ha? Tila madmadlaw yung mami. Awan kayon itinaudi anopia. Awanan, mami. Break kami. Naimbag man, anak ko. Ag-review ka kit di matan. Tag-examine kan para board. Uwan, mami. Ay, umapalak iti kasinsin ko. Sayang ti inadal ko. No saan ko maipakat.
Nasaya at tamom apanunutan dayta, iho. Dagiti pagsayaatan kan napintas a masakbayan yung agkasinsin ti pampanunutan mi adadakkalyo. Iso asapay ko ma, tadiyo tagidaksan dagiti pamagbagami kada kayo nga anak mi, iho. Hello, love. Hello, love. Pasensya ka na. Di ta pala makapagkita. Ta medyo busy ak ita. Sa naigiddan pala ti panangasikasok iti kaanakak. Don't worry, love. Maawatan ka. Ibagam no ka sa pulam titulong ko, ta nakasagan ak amang ipaay, kabailaklakit di. Agyaman naklayan, Jennifer. Angam sahanan. Kabailak na ito eh. Okay. Good night. Love you. Bye. Bye, love. Uy, grabe mo dayta insan. Rinabi mo tayo, agtil-tilibabad ka. Anya ka kadinsan. Sumagmamanula a minutos ti pan nakisaritak iti cellphone. Tilibabad ko namon. Tikid di pa nagripasom ti asikaswem. Liklikan pala dati boyfriend. Makauray dayta. Istorbo iti pa nagbiag. Makadadali ti ambisyon. Depende mo't daytan insan. Tano siyakla amay saan nga istorbo ni Jiro kadagiti arapaap ko. No dikat iso ti inspirasyon ko. Ingkagat maturugan insan. Sa anak nga interesado kadagita nga ibagbagam. Basta may salati maibagak Ti arapap mo ti unaam at unuyen. Saan aday ta boyfriend. Ta makauray ti maipapan iti dayta. Nalawag, insan. Insan, panagkunam ka di, ket agnanayonan dayta ariknam ka ni Jiro? Katwan mat, ni Jiro laang ti umunakin maudi nga ayat ko, Kyle. Ay, sus, di kag sigurado insan. Ta saan mo nga igam tigasat mo? Ha? Tilang Diyos ti makaibaga, no asino ti talaga nga itad na parakin ka. Ni nga rod Jiro dayta, insan. Di kag sigurado kunak manan. Nangruna ka di ka pala nagkasar. At tupay agasawa nga agsina. Da kayon tulakit din nga agayan ayat laang. Agoray ka man, insan. Kaslay daw dawat mo ti panagsinami kini Jiro Saan? Don't get me wrong, insan Ibagbagak lang tipod no ariknak. Si kamot. Pulitak insan Saan mo ang maibagat tigasat mo, iti masungat nga aldaw. Tati Diyos lang ti makaam mo iti dayta. Iso anuan niya ti addakin ka ita. Saan mo ang maibaga ako kwam iti agnanayon dayta? Siyak man ti mangawag kini Jiro. Tadyak mo tin mauray ti awag na. Ay, makapaikawa nga min. Naawan-awag na iti may sangal daw. Kami nalam nga awagan na. Naka-off mat ti cellphone na. Wano? Awan nga ta ti signal iti cellphone na. Wano? Lobat nga ta? Hello? Hello, love. Ni Jiro na ito eh. Oh, Jiro. Akin si pinumber dito inaramat mo, love. Ako cellphone tigayan ko na ito eh. Di kan ag-text iti cellphone ko, tawanan. Nadadaal, ha? Anya? Into numay pala siguro abulan, amaadda anak manan iti cellphone. Agurno nga pa iti paggatang ko. Medyo gipitak namin ita. Kada nangaramatak iti kwarta. Kasta ka di? Adamat dagiti nalakala ang cellphone, love. Ay, yanos ko pala ti saan nga cellphone. Tapno, magatan ko ti kap-kap na a cellphone, love. Sa anak namin na kontento, kap-kap na ti cellphone. Okay. Iso, di ka pala maawagan, ha? Aganos na pala, uray mapukaw pa iti komunikasyon ta iti makabulan, wen? Jiro. Oh, come on, love. Di ka agsanit, wen? Asin. Kas na diya kabanan. May sangal daw tupay asaan ta pa nagsarita. Kat may kawak iti kas taunay. Daytan to kat makabulanan, Jiro. Pasensya ka na. Busy to mo yun. Naimbag to lang na makapagsimpatan. Tamay may santon abalay ti pagyananta. Di tanton agsina apulos lang. Jiro. Bayan, tanong mawayan ha? Sumarong karakto di tabalay ni ikit mo. Namnamaag dayta, love. Wen,
Basta isiksak mo iti panunot mo. Jiro, Oh, come on, love. Di ka agsangit, wen. Asim. kas na diya kabanan. May sangal daw tupay asaan ta pa nagsarita. Kat may kawak iti kas taunay. Daytan to kat makabulanan, Jiro. Pasensya ka na. Busy to yun. Naimbag to lang na makapagsimpanan. Tamay may santon abalay ti pagiranta. Di tanton agsina apulos lang. Jiro, Bayan, tanong mawayan ha. Sumarong karakto di tabalay ni ikit mo. namnamaag daytan, love. Wen, basta isiksak mo iti panunot mo. Agmay may saka di ti puso. Diyak to maaramin ti mangisukat kang ka. Si kalaang ti babae nga inayat ko iti napod no, Jennifer. Kasta akmat kan ka, Jiro. Ay ayatan ka. Alang rod, paturukan. Tayo sublik matan tayo cellphone ti gayon ko. Lalayangan ti umadanin na panagiksan mo ha. Bye-bye. I love you. Bye-bye. Love you too, Jiro. Oh, mangan ka na. Buy-buyamet latan ti taraon, insan. Uy! Shh! Ito, kaslawan mangmangag na. Payman, isubok man to'y may sa alongganisa. Nga. Oh. Anya ka matan insan. Rogyan na ka di manan. Mangan ka kunak lang aro din. Urayam sa paymet asubuan ka. Oh, agnganga ka nga ro din, tasubuan ka. Ala, nga. Pagpalinan nakman akas labasit nga ubingan, Kyle. Sardangan nakman. Awan lati komunikasyon nyo, Ginobium. Kas tanti style mo. Huh? Kas kala na apyang. Kita man talangam. Ornusan mat atabagim. Agsagaysay ka man mat. Kuso-kuso tabok mo. Saan ka matasigot na kastainsan? Masa dutak nga ro. Laki din. Agnganga kan tasubuan ka man langin. Ala, nga. Diyak mabisin. Si kanti mangan insan. Mangan ka no kunak. Nga. May isa. Kasta. Sige. Ngal-ngalan ti subukon ka. Dayjay kat alalaki. Inti mang dadadal iti salunat mo. Sige. Nga pay. Mangan ka iti ado. Magdalugan ang nagsardang iti batog. Amangan na ni Jiro. Ay, sabali matgayam. Makabulan ng tinapalabas. Ngamdinak pa ila imay sinarungkaran dito balay dante. Jennifer, iha. Kaslad da paspasong adam. Adda ka di ururayom asa nga ilim. Ha? Awan, auntie. Kasla naliday ka. Adda ka di problema, iha. Ha? Ni, awan, auntie. Sigurado ka, iha. Wan, auntie. O sige, panawan kan. Sumrakak matan iji opisina. Mabati kayon kin ni Kyle dito'y balay, ha? Sige lang, auntie. Kumusta nga tan ni Jiro? Uray anya taramidak. Ni Jiro latta tilinaon ti panunot ko. Sapay ko mata umawagan iti kabiitan a panauan. Ay, bakit? Kita ang ti pagiwarnak. Oh. Nana, Tanagan dyan anak takadag iti nakapasay ti board exam. ala, wangag paiso. Ay, nagyaman kami, Diyos ko. Tawag mo. Inga kitaan. Ang mga ano tayo anak mo na dyan. Uwan, mabitlaang. Nakapasa ti anak yu, manang. Wan, namuan mi daytan, Wilma. Umay kayo dito'y tagrambak tayo. O sige, kitaan minto, nadawayami nga gasawa to, may kami. Wan manang, awan ni Jennifer ita dito'y balay. Rimwarda nga kasinsin. Ay, wana, kumusta matinobyo na kabagis? Magmapan ka di pa'y ladita? Naminsan lang ay may dito'y balay, manang. Nabayagan day di ayomay na. Di nan inulit. Kastaya. Nalabit, itirwar ti pagkitkitaan da.
Ngam di ka madanagan. Taadda ni Kyle amang kuy-kuyog kan ko na. Ay, nasayaat nga ron no kasta ka bagis. O sige, tanumawayaan kami ti asawa, kumay kami dita. Sige, bye! Bye, Manang Ella. Apay na kaulo ulit makainsan. Ay, pampanunutan man nga tan Genobio man niya. Lipat mo day jay. Talinipat na kan. Saan kit din? Di na kan sinablian. Manun abulan tinapalabas. Ayngam sana nagpakpakita kan ka. Amangan no adamanen parikot nga inasikaso na. Iso adinan masango ti mangawag kanya. Wano saan, amangan no di pa'y nakagatang iti cellphone na. Aha, imposible. Kyle, Di mo man irasonan Genobio. Ilusyon mo lang daytan. Kyle, Lipatam kit din. Ubing ka pa'y. Ipamaysam kit iti agsapol iti panggadam. Tapno at danton sa bali apang ibaw ingam iti atensyon mo, insan. Kanya nga rin ti plano mita, iha. Awan ka di pa'y plano mo agawe di di lugar tayo. kayat ko adito yung lugar daan ti pagsapulak iti panggada, papa. Kanya! Dito iti ayan tiriknak ngagtrabaho, papa. Gapo, ta dito iti ayan tinubyo. Kasta? Ha? Oray di mo ibaga. Amok, aday tatirason, anak ka. Nabayagan nga awan komunikasyon mi kini Jiro, papa. Anya? Apay, nag-break kayon? Saan, papa? Nadadaal ka nung aming ti cellphone na. Kat manipod idin, di na kong inawagan Apolos. Kasta di lipatim langan. Ha? Di kan mangnamnama pa'y kan kwa na. Masiguradok arason na langan na jay. Ngamkit di, linipat na kan. Tinalikudan na kan iha. Iso lipat mo. Papa, Nagrabaw arason na ita. Nadadala cellphone. Ada trabaho na, saan ang makagatang iti baro cellphone? Alaman. Iso arason na langan na ita. Di kan magnamnama pa iti na dya tao. Lipat mo. Akas iti panang lipat na kan ka. I love you, Jennifer. I love you too, Jiro. Kuma, agasawatan. Kuma, may sana pagtaangan ti pagnaidanta. Tapno kanayon ka makikita. Madanon today ka, Jiro. Basta aguray ka kumalaang. Urayan na. Wen, uray niya pa iti mampaspasamak. Si uuray ak tulatagan ka. Jiro, Jak mauma mangibagbagay ti kastoy kan ka. Agmay saka dito puso. Si kalang ti babae nga inayat ko itinapudno. Urayak ti umno a panawan. Tay kasarkan to, Jennifer. kastoy latan ti aramid ko. Tunggal agid daak dito'y kamak no iti kastoy arabi. Tilatan na palabas may kini Jiro ti mapampanunot ko. Nakadulin iti panunot ko dagiti imbal balikas ni Jiro kanya. Asyak ka no lang ti babae nga inayat na itinapod no. Di nakto ka no isukat iti oray asino. Ngamapay nga aging gaita. Kadyak matan maoray amang sarungkar. Wan na mangawag ko makanya. Apay. Anya ti makagapo. Pudno nga ta alinipat. Kan pinagtalikodan na kon. Kablawan ka insan. Adang trabaho. Nagbiit ka na employa. Agyaman ang insan. Sumarunukan tumot Wala no makapasa iti board exam. Makapasa ka. Ipamaysam ngamin Kan buyugam iti kararag. Insan. Ad-adapin mintas kay di ada trabaho ma. Nagsublin sa kita inspirasyon mo. Nagtal na ka man. Awan. Uy, limlimod mo sa mo lang. Nagkita kay manan na niya. Ala, saan insan? Sa bagay. Di nakmutan bilbilinin ni uncle. Iso sardangan kamot nga roden ang pakibibiyangan, insan. Adakan ka no makiasawa kan.
Total, adamot ang trabaho. Angam, bilyam ko man na imbag matipaki asawa mo. Ay, narigat ti may lawanin saan. Di kag... Man, awan. Uy, limlimod mo sama lang. Nagkita kay manan na niya. Ala, saan insan? Sa bagay, di nakmatan bilbilinin ni Uncle. Iso sardangan kamat nga roda na pakibibiyangan, insan. Adakan ka no makiasawa kan? Total, adamot ang trabaho. Angam, bilyam ko man na imbag matipakiasawa mo. Ay, narigat ti may lawanin saan. Di kag dardaraso daw sa mga dang. Nalipatan na ko ni Jiro, Kyle. Ha? Nasakit. Ngampilitak nga klonan. Saan amay may sa tilalaki insan? Nagado di ka? Apay ngamin panunutam jay saan mo't amang pampanunot kan ka? Unfair mat ti kasta Saan aya insan? Wan nga rod, Kyle. Iso ahus tumatkit diti kinunam. Saan la amay may sa tilalaki? Nagado tiladawan mi kin ni Kyle dito yung cellphone ko. Dandan niladawan mi amin adu at yada dito eh. At adu pa'y kitin tiladawan ni Kyle ngam ti mismo anobyo. Ngam, apay akas tumatan ti marikrit na. Diyos ko. No pakabasulak man ti kastoy. Pakawanan nak. Sabalin santi kaya't asawan dito ang marikrit nak para kinikaya. Agayatak samatan iti kasinsin ko. Damo pa'y panagnaid ko dito eh. At dan sabali ang nariknak. Ngam linablabanak lang. Tadakat nga rod ni Chiro akayan ayat ko. Ngam itatasaanan nga parparit na ni Chiro. Kasla, di kalmatan ti ayan tiriknak. Ngam, saan? Saan arumbang da ito'y amarikrik-nak? Iso alabanak tiriknak. Ni Chiro tinobyo. Iso nga ro tirumbang nga ayatan. Kan pangibukbukak iti atensyon ko. Ngam kasano nga aramidak ti kasta. Kat linipat nakmatan. Di matan agparparik na kanyak ti kaayan ayat ko. Kaskan ka insan, nakapasak mat iti board exam. Kan nakasapula kadagos iti trabaho. Iso nga ita, mabalin mat siguron. Ha? Mabalinan ti? Mabalin ko natin mga asawa insan. Ha? Adamutin panggadak. Adanton pangalak iti ipakan ko iti asawa, kayan kadagiti agbalin nga anak ko. Saan ka di? Sika, makamu ka, Kyle. Ha? Anya nga rod no talaga kayat mong ti mga asawa. Apay ko malapdan ka ka. Namati mat. Ha? Tis-tistingan ka laang. Namati ka mat adagos. Kan may sa? Asino ko mati asawag? Kat awan pa'y mat nobya. Oh, di mang pilikan ka dagiti left and right a girlfriends mo. Awan ti mapilik. Bay-bay ang pala dati asawa dita. Nagubingan na pala nga niya. Kahit ko pitagpapas nga baro insan. Injuyak pa'y mati sweldok Tano addan to nasawak. Ay sus, jakton may gaman ti sweldok. Tatinto asawa kong ti mangigam. Uy, anyat mapaspasamak kan? Maikulkulang ka manan. Sapay no kasta maikulkulang ka. Kat siyak tinakaiturungan dagiti matam. Sus, apay ti kunam jakam mo. Puray sak tikit kita ngem sabali ti linawon ti panunot mo. Jay man ngatan man nangalilaw anubyo. Panawan ka man langan insan. Tagrubuat ako. Sige. No amom la kumati marikrek na kaya. Anya ka din da ito yung mapaspasamak kanya.
Apay nga gayatak matan iti kasinsin ko. Saan? Ikarigatang alabanan tiriknak. Saan arumbang daytoy amarikriknak? Gaputag kasinsin kami kin ni Kyle. O, insan, hintik outan kay ti bibingka. Amok a paboritom daytoy. Oh. Ha? Awato mo. Tayong kaag meriendan. Amok a mabisin kan. Kwa, itad mong tulaangan kin ni Auntie Dayta, Kyle. Ay na, amumoton ni mami. Kanayon na marabyan nga agawid. Ta kanayon kat nga ruti pa nag-overtime na iti trabaho na. Sa inton sumangpet, maturugan na dagos. Ta itirwaran ti pangpanganan na. Kyle. Ang kakat manganan. Nalpasa kon. Alan, talaga aparakan ka na ito, insan. Sige nga rod. Inapayag pulas, wan? Kasano adi matin nagdiriknak kan ko na. Nukas to'y mat anak kasaysaya at kanya. Nakadungdung mo. Very caring launay ni Kyle kanya. Lauro, awan klase inton bigat. Apay numapantamot pa siya rin dyan anak ta. Tadi natamot malagi pa na sa rungkaran. Sige. Magsublita mo't lang iti kabigatan na. Tani, ano dagiti paperworks ko dito'y balay. Kat masapo lang mayring pasko amin dagijay. Sakbay nga glepas na ito'y abulan. Ay, adumot gayam daramidam. Uray siyak lang tangaro din ti mapanijay. Please, bakit? Kasta ko matalaga tikid dawakat. Ang mabayinak amang ibaga. Ay, agyaman ngumawatan na, ha? Wan, sige nga ron tayo sa gana kung dagiti balunak nga agbiyahe. Naimbag man ta nakapasyar ka manang. Ni manong Lauro ngay, saan mo matakadwa? Ay na, nagbatin, tane, adupay nga mindaramidan na. Oh, ayan dagiti ubing. Nagkuyog da na pan nakimisa, manang. Nasapad arimwar. Iso apatyak, madamdamalaang, at andagijay. Kunak asumublatak tumat amakimisa. Iso ano kayat mo, duatan arimwar, manang. Agkuyog tamat amapan makimisa. Ay, katwan na. Ay na, maklaat dyan anak ko no makita nak. Jak ngamin impaka mo tiyo umay kukat. Ay na, maragsakan lakit di na ijay. Ay, di mo't ngamin makalagipan nga agawid. Makumikum sa una yan iti trabaho na. Wen, agpadadan nga agkasinsin ama kumikom iti trabaho. Ngamno kastoy a day off da. Agkuyog damot arumwar. Agpasyar da. Talaga nasingad lat tadagit agkasinsinan niya. Manipod ubing da ngaging gaita tagtrab-trabaho dan. Nakarkaro pa'y katiki na close da itan amanang. Nakaro tiki na gantil da. Kas dala ubing no agin nangaw da. Nayunang pa'y tinapilim agatangan insan. Gusto day to yan, Kyle. Di kagdanag tabayadak amin apilyam. Sakti makamo insan. Anya, sana mabalin, Kyle. Agpadatang agsusweldoan niya. Si kakit ti kumatirumbang nga ilibre kita. Tapno saan akanayon asikat imang ilibre kanya. Sana mabalin. Jacket nga gastos ka para kanya. Siyak ti gastos para kan ka, Jennifer. Sige, mangpili ka pa iti kayat mo. Ay, panawan ka bit Tapno di ka agbain nga agpili, wan? Sige. Nakadungdung mo talaga. Banag apakay ay waklaon ay kankwana. Katlaw. Adda matrik na ni Kyle kanya. Agpada kami lakit di iti marikrik na iti tunggal maysa. Agawid akmat lama sa paintun bigat, iha. Amumatan at dapay trabaho. Wen mama, pasensya kayon. Diyak matan masangot ti agawid. Gapo iti kinabisik iti trabaho. Hindi ka madanagan. Maawatan da ka. O God, kumusta kayo matan iti nobyom ni Jiro? Nabayagan nga awan komunikasyon mi, mama. Anya? Nagsina kayon? Awan ti formal break up mi, mama. Takil na at matlatan adi nagparparik na ni Jiro kanya. Anya? Nasaysaya at dita.
ngam iti dayja lalaki. Iso ati makunak, lipatamon ni Jiro. Insan, adaman ibagakan ka? Ha? Anya day ta, Kyle? Ada ngamin kahit kapag datunan. Angan, mauna ak mo tagbayin. Insan. Nakapimpintas sa babae. Nagamot pa na. Natundiris ti agong na. Napudaw kaya nasingpet. Siyempre, padak matla professional. Sino nga tati magpagan? Nabayagan na ito ang marikriknakan ko na. Inlimlimad ko lang. Tama nga nuliklikan na. Numamuan na tipod na ariknakan ko na. Iti ka adon dagiti babae ang nagbalin a girlfriend mo? Maalam pa ila ti agbain, Kyle? Dahil nga ron ti pakasdawak iti bagikinsan. No kaano nagmatsura kon, isumat ti kinaman nagbabayin kon. Anya nga ta tinasayahat nga aramidag, insan. Ada nga tama tarik na kanya. Tanog sinabat dagiti matami. Kasla tama tarik na kanyak. Si kaman kit di insan. Imposible adi mo madlaw no adda pa naggusto ti babae kan kawan no awan. Madlaw ko matkit di. Kaslag dua klata. Makunak asya kon ti karagsakan na lalaki. No aklunan nak ti bagbagak a babae insan. Pudpud nung ayat dayto yan. Sino nga minti bagbagam a babae insan? Sino ko na? Ibagam Awan? Diyak pa kahit nga ibaga insan. Secret pa lang. Isimpa kong dagiti kagawa at dito opisina. Madamdamalaan. Panyaga-awid manan. Jennifer, friend! Ay na, makaawid ka manan niya. Ha? Kailiw mo manan a makita di kasinsin mo. Uy, shh! Tangiwat mo, Cindy. Ang mga no, damakangagkan ka. Si kala ang tinangibaga ak iti sikreto. Ay na, di ka di madanagan. Awan makangag ka data. Tabisi da amin iti trabaho da. Aywan, talaga ka da saanan ang nagparik na tinobyong kan ka? Saanan, friend? Ngam okay lang. Tanapukaw matan iti panunot ko ni Jiro. Gapo ka ni Kyle akasinsin mo, kasta ka di? Jack ilibak, Cindy. Husto ka. Saan na maiparbeng aramidam? Kasinsin mo ni Kyle. Sumapul ka lang iti sabali apang ibaw ingam itirik nam. Saan ko apinilit dayto ariknak? Basta nagayataklatan iti kasinsin ko. Marigatan ak amang lipat kan ko na. Hello? Hello, Jennifer. My love. I miss you. Jiro? Pwen, siyak nga ro, love. Sorry noitak lang ay mawag. Adda ka kadi pa dita opisina yun? When, Jiro? Adap dito, War. Urayan ka dito eh. Bye. I love you. Apay akas to'y kariknak. Kaslaawan matan ti iliwak ka ni Jiro. Ngam, kasaritaklatan. Sorry, love. Adunay nga mintidimtang apari ko titibiyag ko. Iso adi ka na sangsango. Kimotong kamay, Jiro. Huwag nga rod. Gapo iti parikot da ito eh, love. Parikot? Kas kumaitian niya? Ti anak ti kapsat ko. Masakit. Kat dakil agatan ti kasapulan na para iti pan nakapaagas na. Anya? Sakat na igiddan pa iti papatay ti amami. Anya? Ala, apay di mo impakpaka mo. Tapno nakipagrik na kami iti lamay ti amam. Sana na. Tadyak kaya't apatisi ka. Kat may ramraman nga agladingit nga po kanyak. Condolence nga rod no kasta, Jiro. Agyamanak. Kunaklakit din no nakiasawa kan iti sabali.
Uwan gayam, mabalin ka di ako yugan nak. Kalpasan ti pandangan ta dito yung restaurant. Sa dino. Kaya't ko tagpalpaliwa. Adu una yung tibakbaklaya ka pare ko tita. Iso kaya't ko ti makalipat, iti uray sumagmamanula ka nito. Please, Joniver, kuyugan na ko ma. Sige, Jiro. Sa anak ana irwam itikas da lugar, Jiro. Maminsan lang dito Ita lang. Di kagdanan. Rumor ta matla dagos. Jiro. Kaya't ko taginom. Tiagbartak. Tapno makalipatak. Kaya't ko adang gayan nak. Ha? Uminom ka meta. Ha? Sa anak mo uminom iti anak. Basit lang. Ramanam lang. Please. Danggayan na ka uminom. Uray basit lang. Antoy. Sige. Basit lang. Kasla di akong kayat di agbyag. No kastoy apasig metla parikot ti sangsangwag. Jiro. Mababay nagpaikan ka na. Tasaan ka na masangsangwa no biyak. Di nakpakadanagan. Tamaawatak ti sitwasyon mo. Kandi ka mapukawan itinamnama. Patsik apan nubok laang dagita mapaspasamak ito. Agyaman na ka. Tada ka la tamang patpatib ka kanya. Daytoy pa'y, uminom ka pa'y. Saanin, Jiro? Manjakon. Huston kinainom ko. Anya, nagbasit tayo dyan. Alagid din. Inumong pa'y daytoy. Manjakon, Jiro. Di na kumapilitan. Sige. Ibusat nga rutin daytoy. Kalpasan na rumwartan dito'y club. Pangasim. Palubusan na kuman nga agawin, Jiro. Diyak kaya't ti maturog di hotel. Drabin. Madisturbo na kita ka balay no agawin tapay lang. Basta agawin ha. Pangasim. Tadi ka agsara iti dalan ko. Ay ayatan na kuno saan. No ay ayatan na. Panagdagan na ita. Abay, ada ka din nakasukat ko. Tabay akas lang na atap ka na kanya. Saan arumbang ti pampanunutam nga aramitan ta? Ikasan ka nga ita. Baliwan tanto ti agsarita. Basta kayat kun ti agawid, Jiro. Nagkapkapuan. Apay nga itakala sumangpet. Kwa? Kita man ti oras. Agalaunan iti parbangon. Di mo pa'y sungsung-batan dagiti text. Pagtandanagan ti tao. Sorry, insan. Naggapgapuan ko na. Nagkita kami kini Jiro. Anya? Talaga natangken mo ti ulom Awan dengdenggan. Imbagak lang aruden alikli ka mong dadya tao. Natangken mo ti ulom. Baka mo ka man langin ti biyag mo. Tanatangken ti ulom. Panunutom ko mati naramid na insan. Ti panagpukaw na ken ka itinabayag a panawan. Arig na ingkulasay na kan. Ngamita, nagkita kay man gaya man. Ado tim palawag na, Kyle. Ado ti pagdaldalanan na aparikot ita. Hey, diyan mo. Makamu ka. No di ka dumngag iti pamagbaga. Ingka maturugan. Nagungat. Idi imbagak ti panagkuyog mi kini Jiro. Kaya't ka di asawan deta. Nga agimon ni Kyle kini Jiro. Nukas naman bilang. Yeah. Dagulitakan ka. Sapay ko nga tadi nakagura. Awan anyaman na. Doawan pa panam ita. Rumorta ko mamanan. Kahit ko ti bumawikan ka. Kwa, pasensya kan. Ngam adda pa panak no madamdama, Jiro. Sorry. Kaano nga ti kaadat mo yan? Sorry. Ngam nasaysaya at no diretsaan kan, Jiro. Anyat ka't mo sawan. Sumapul kan iti sabali nga ayatan. Apay akas tama itong tibagbagama. Adda ka din kasukat ko? Addan, Jiro. Iso ala dingitak. Ngam aglin ni patakuman. Sino ti umuno na mga asawa?
Wano makiasawa ka na kayo? Kyle, ken Jennifer. Ha? Kwa. Apay, nga kinita kayo. Sino ti mo nangagkasar ka na kayo, kunak? Wano, agidan kayo. Ha? Mabalin lang tamo, Uncle. Ada ka din nobyam, iho. Hey, awan pa, Uncle. Sika kay Jennifer. Nagsina kayo, itinay dya ajiro. Sana ya? Wan pa ba? Ket, andan sa bali ang nobyam? Awan pa, papa. Anyan kukuha nyo ngay. Mapanan titawan. Di yun orayan alumakay kan bumakit kayo. Saka ito mga asawa kan makiasawa. Ni papamat. Ha? Di na kami apuraan. Tamasapol nga isaganaan mi ana imbag day taabanag. Una, nay. Di yun na ibaybayag. Tama nga, no, agbaak kayo. Makaisumak mo iti mapaspasamak ita, Lauro. Abay, ela. Una, tay dagad adal pay laang dya anak ta. Kasta una iti pananginget taken kwa na amakinobyo. Ngamita, madanagan talakat nga rudan. Tadinan samot malagipan ti makiasawa. Wan nga ron. Ang dumtang tulatan ay ta. Maklaatan tulatan bakit? Insan, kaya't kunti agpudno. Ha? Anyat kaya't masawan, Kyle. Anyat ipod nun. Agpudno akon kun ni mami, ti kaya't ko asawan. Inaklon nak ngaminan ti ibagbagak a babae. Katrabaho ak madlang, insan. Naminsan la nagaramakan ko ana, ket inaklon nak adagos. Kasta ka ti. Imbagak ti panagkasarmin, ket imanugot mo adagos. Iso akayat kunti agpudno ka ni mami. Sige Kasaritam ni Antino anyamot ti makunana, Kyle. Naragsak ka kadimot lang para kanyak, insan? Uwan insan. Kat itapay lang. Kablaawan kan itinaragsak apa ng asawan. Mga sawan jay kasinsin mo, Jennifer. Si Kangay, awan ka di pa'y nobyom. Awan pa'y, auntie. Mangpili kan iti aklunom kadag iti agdatdaton kan kakaanakan. Makiasawa kakit di meten. Sige ka, amangan numabakitan ka abanasang. Wento, auntie. Ay, kamaudyanan na. Mga sawa mo't langan jay kasinsin mo. Ala, husto day tan apa nagsangsangit mo, friend. Aklo naman ti kinapudno. Nagsakit pinamo, friend. Ninamnamak asyak ti. Kaya ni Kyle. Ngam nagbidot. Ay, narigat nga mintimang namnama. Nasakit at talaga no mapaay ka. Kanayon kumot nga ibagaday taken ka, saan aya? Sinina ako ni Jiro gapukin ni Kyle. Kasano pa itan. Mabayin ako nga agsublikin ni Jiro. Tas sininakat nga ruten. Ay na, baybay amon day dya, Jiro. Ang mga numasakitan kan tumanan, numakisinubyan ka kinkwana. Nang namnamak lagayam iti awan. Sa bali nga min tinagawatam iti kinasaya at kasinsin mo kan ka. Iso akas ta. Friend. Ala, husto daytan. Sa bagay, kabayatan ti panaglabas ti aldaw. Makamove on kan tulat ta. At dahak lang dito ang mga dingay kan ka, friend. Tamo ka syakla ang tinangibagaam iti maipapan iti dayta. Agyaman na, friend. Agpag napagnaakman kit di dito'y parke. Tapno mayaw awan ko, tidudukot ko. Pangasip na yan ha. Di ka agiskandalo dito eh. Awanan kayo iti bae? Sa bali man di babaeng ita?
Ni Jiro ti danug-danugan ti masikog a babae. Kat adapay sa bali akadwa ni Jiro a babae. Ang tandakan. Talaga adi kalagnak na kang Jiro. 5 tundag iti agnak ta. Ngam di mo pa'y lamaikat ti kinababairong. Dinakla ko man inkaskasan mo kasto'y lagayan ti aramidong kanya. Anya? Tandakan. Idarong kalaangan, tapos agnakang kan. Idarong kayo ti babaen. Anya? Thank you, Insan Kyle. Eh? Talaga napatigakin ka kasinsin mo. Husto ti atap mo. Ay, naimbaglakit din, tadi na ka naalilaw dahi di lalaki. Talaga anaayat pa'y lati Diyos kan kainsan. Patsik adi na ka binaybayan. Wen Insan, kat sika ti instrumento. Isuan na ilisi ak iti pakaisagmakak ko ma. Anyat kaya't mo, sawan. Ay, kwa. Dagiti pa magbagam iti kanya, ti kayat ko asawan, Insan. Isong ita, amu mo, nintun sumaruno. Sakbay nga agtinag ka iti may sa lalaki, amu pa'y anaimbag ti ugali na. Ken kang runaan ti family background na, Insan. Friend, nadamag mon? Nakabalod mat kaya man di sigod a nobyom. Anya? Indarom kano ti asawa na. Gapo iti kinaado ti babae na. Nagsikugpay kano amin dagiti babae na. Anya? Wen friend, kan saan laday ta? Damag kong aglaklako kano pa iti maiparit nga agas. Ay na, paglakit din ta saan ka nailawan iti dadya a tao. Ay, iso ano daduma? No pa'y sana may parbang. Kasla damon lat ta pagsayaatan ti panagayat mo idikan ni Kyle akasinsin mo. Ta naibawing kan kuha na tiriknam ka ni Jiro. Cindy. Ang nelipata mo ni Kyle wan tane nangasawan. Wen friend, talaga alinipat kon. Ta saan arumbang day dyan nariknakan ko na. Ngam no pa'y kasta. Pagyamanak lata. Ta nailisi ak iti day dyan a Jiro. Ay, wana. Ay na, may saka kumamat nga konsumisyon itan. No di mo sininaan ni Jiro. Adakan ka, no dito'y lugar tayo ti kaya't mapagtrabahuan, anak ko. Ado ti mabalin a pangisarakakan ka dito'y. Agyamanak, papa. Ngam sigurado ka. Adi ka nagsubli ti sigod at trabaho, medyo lugar daantin. Saanin, papa? Nag-resign ako. Okay, sige nga rin ti makan mo. Sige anak, tanda pa'y papanak. Panawan ka ba, ah? Sige lang, papa. Diyos ko, agyamanak. Nailisi ak iti mabalin apakaisagmakak ko ma. No saan ang naibawin kinikal tiriknak idi kini Jiro. Nalabit, nailaw anak kini Jiro. May saak kumamot